Nethi ngelinye ilanga ngangisanda kufika nje la esikhawini kuleya mnyaka ngisanda kuphuma esikoleni ngixoxa nomunye ubaba kaManqele uthi uyabona mfoka Ndlovu hayi uManqele lo uthi uyabona mfoka Ndlovu mawuyiNazaretha noma uyinsizwa eyiNazaretha ithi kuya kube khona isikhathi la kufanele uzoganwa khona uthi uShembe usuke nesaka lakhe lamakhosazane ayiphethe kahle nakade ngayiphethe kahle uthi kodwa makufika isikhathi sakho ukuthi wena uyocela kade uyiphethe kahle uShembe mawufika uyonikela ucela ukuganwa uhambe esakeni lakhe afika adonsa inkosazane eyiphethe kahle akunike yona kuthwana lapho futhi uma uphinda uthi uyacela uthi uShembe ufika hambe ayesake nawe mangabe udlala ngezingane zabantu uthi uShembe ufike esakeni afika khiphe kulelo saka lakhe nayo kudlalwe ngayo akunike yona athi thathe yakho akazi bafowethu mhlambe kungenzeka sikule nkonzo sinamaphoyinti esiwashayile ngoba ubona ngathi nabathi yaxekwa nje ithina sihlezi khona senza ukuthi nabathi abantu bayixeke hayi ukuthi nabathi yabheda siyibonile amazweni akithi inkonzo ingane namhlanje siyamthanda uShembe yini pho namhlanje abantu bakhale ngawo akumina nengenza ukuthi nabathi abantu bakhale ngayo ngoba namhlanje khona abafowethu abala kuneyingane eyingale kaMkhokheli abazona kodwa ababhizi babeka imali kusasa abafuna ukuyocela ukhona umuntu la ofuna kudlalo ngengane yakubo noma ukhona umuntu la othi yena mina ngiyafuna eyami ingane kudlalwe ngayo ngoba mhlambe khona abafowethu asebenazo izingane la ukhona umuntu ovuma nengane yakhe ukuthi kudlalwe ngayo ekani wena uyadlala ngezabantu ezayilima lezo kufanele kudlalwe ngazo wena kube zakini ungafuni nazo inabashayile impi maNazaretha amen kodwa thina sihlezi kuye senza ukuthi ibe yimpi indlela thina sihamba ngazo ezenza ukuthi abantu bayibone nabashinge yinhle elinye ilanga lapho ngoya kufika ingane nje zizofunda zase ziba nenhlanhla lezi ingane zathola umama nje wayesanda kugana lo mama efaka inansuku elihlaza zase zasho emakhaya ukuthi awu sibe nenhlanhla sizohlala nomama oyiNazaretha ngiyakule ndaba athi show baba Manqele lokuyiphatha kwethu masesambile ufika umuntu ukuthi uthathe iNazaretha kodwa zonke lezi zinto ezikhuzwayo emhlabeni akafuni ukuyiyeka nawe uyayithanda kodwa iNazaretha sijabule lezi ngane sizeyibike ngisho emakhaya ukuthi hayi sihleli nomama wakwabani hayi si safety la basafety mabehleli nawe mabehleli nami basafety noma bayaqalaza ukuthi akukho kuzobehlela kuthwana lezi ngane wahamba isikhathi lo mama wathola abangani lapha emfundweni wajwayelana nabantu abanye bamthethe uyazi lokhu ukugqoka kakhona uyayibambezela thina siyajabula 2:15 Johann wathi thina siyajabula thina yonke into esiyithandayo siyayenza waqala naye wabona zenyeza ngale ngubo ayigqokile wabona engayithandi lento ayenzayo wabona ukuthi hayi lento ngilokhu njalo ngesabathe ngiyohamba ngeenyawo uyayibambezela nawe uyayibambezela kuthiwa naye wasuka ngelinye ilanga wayikhipha wahamba
nalaba abanye bafike bajabula kuthe ngelinye ilanga zathi ziyabona ingane umama akasayifakile akasafakela uthe ekhanda hawu mama akasalifaki iduku hawu mama akasenzi lutho angikho ke komama amen kodwa ngilaba bafowethu esiphume nabo sazosebenza mhlawumbe lapha nje uzosebenza mhlawumbe lapha nje uzofunda akuzukwenzekani ulahle into aphuma naye ekhaya naye wabonakala engasaya esontweni wabonakala sekulahlile konke ayithu yakwenza hamba baba ninganithandizwe bafowethu singanithandizwe nezinto ezisezweni umuntu mayithandizwe uthando likaShembe kanalo lokho yabo ngelinye ilanga ngapha umfoka Khumalo ke ungangiphikisi nami indlela engazi ngayo amen ngelinye ilanga konke kwathandaza insizwa zaphuma kuphuma inkonzo yesabatha zase ziyahamba ziyothandaza lezi insizwa mayithandaza ngebhathi insizwa zaziyithandaza liyayisiyadlula emhlabeni ithe mayihamba endleleni kuthiwa yathi mayihamba yayisihlangana namaNazaretha lapho yayihamba khona ephethe ikhwama lamaNazaretha amanye ayegibele ebhasini elalithwele intombi zakuleli ibandla kuthiwa le ndoda yayithwele umthwalo yathi mayihamba endleleni le ndoda kuthiwa kwafika ibhasi lathi hayi ndoda ngoba ngathi ngiyakwazi wena ngicela sahambe ngoba la siyakhona kuthiwa imthwala ingene kuthiwa le ndoda yashona phansi yathi ababili nje bakubambisa hayi sibani la siyakhona imthwalo kayingeni washona phansi lo mbhemu wathi uyavuka yasinda imthwalo lasuka ibhasi laseliyahamba lapha wathi mayifika kwenye indawo wafakwa endlini wathi mayifika wababona abantu behlezi kahle bebahle uthi wawabona ngamakhosazane embozile asazi njengoba ungambozi ukuthi yini le dala ungambozi wathi wakumboza uthi wafika wabona insizwa zifaka imkhele zizinhle uthi wayibona ngoba ungawufakile nje wena futhi awunayo nensebe uthi yokuthenga ngoba wazi ukuthi ngoba kufaka umkhele nje kuyadlalwa kodwa kushiwo into umthetho kaShembe amen asiyiphatheni kahle sizwa zakithi nani intombi zakithi amen singayoni lento enhle kangaka eyenziwa uShembe mhlambi idlulile manje iminyaka u15 ngabashiya abazali kodwa ngaze ngisitheste nje isiminofu angisazi ngelinye ilanga enye insizwa yalapha eNdwedwe ithi ngelinye ilanga yake yathi shaya imphomo ngelinye ilanga yathi mayithi yayibamba kwaphafuka isiminofu uthi ngayosho kubaba ngathi mina baba eyami imphomo ngisafuna manje shawa umuntu ngoba ngithe ngithi ngishaya imphomo yavele yaluka utshwala awuphuze samba nawe awuye ebheshini samba nawe kuyalokhu kuthiwa hayi abantu abangaliphethe kahle ivangeli kanti hayi ukuthi ivangeli lingaphethwe kahle abantu abasevangelini abangalungile azethu umzali hayi ingane yami nje ngeke miniye kuyinabasha hayi nabashindle inkinga ithile sikuyona ngoba siza lapha sinamanye amaplan bona banamaplan ukuthi bezosifundisa ukuthi mawuyinazarethu uyiphatha kanjani mawuyinazarethu uyahlonipha ekhaya mawuyinazarethu ingane yeNazaretha awuhloniphi umzali wakho kuphela ngoba mawuphuma ekhaya kuthiwa abafweni uyobathola phambili umama wakho uyomthola phambili nobaba uyomthola phambili amen uyabona njengoba ungabaleki wena mawuhamba nomfana
uthi hayi ngani na uyazi uyayilulaza lenkolo kaShembe ngoba khona insizwa mhlamba ikazi ikutshela ibeka imali ithi ufuna ukuyokucela kodwa manje inkinga wena uhlukanisile awuzazi noma uyafuna noma ufuna kuthiwa kuleli ibandla intombi mayigida igida kuthiwa ithi lithatha ilibeka unyawo ibicela ithi Shembe ngiyacela ungisize ngithola indoda ezokwazi ukungilobola yaziwa abazali bami kodwa wena ngoba uthi uthandaza ubuthi hayi ngeke mina ngigana ngida ngapha uthandazela ukubaleka ukuthi uShemba ngokuphi ijuba lelikhulu ubaleka ungacela Niyazini bafowethu ukuthi bosisi kunabantu ababeka imali babekela ukuthatha nina kodwa uma ungakazazi noma uyinkosazane noma uya ngasemakhosasaneni ilento ezodala ukuthi umuntu obeka imali abone ukuthi into ayibekela imali ayikho ngoba wena nosenza uhamba naye esikoleni unendawo yakho la uhlala khona eklasini sengihlala phansi bosisi niyazi ukuthi ningofela emntwini wabazali fela emntwini uyasuka nokhalo luka mama pho wena ususwa yini swazi wacela nje ukuthi ube nekamelo lakho ngemva ngoba ufuna ukuganga kahle ba mama niyazi ukuthi odade wethu amafoni aba wasaringi ayidonse nje mama ifoni kaSibongile mayihleli nawe inetwork ayikho maye answer kuhlala uzalo uyaphuma eyomemnyango ngoba nawe mama Nkosi yami awunakile uyitshela ingane right hayi ibuke namhlanje lento mayikaphuma nje ufuna wazi inetwork ayikho makukhona wena bakadeni mama ufele emntwini benu amen ukuze nathi sizobathatha sibasondeze eduza kabonga uShembe amen manje inkinga ufala emntwini ulala ngale endlini engemumva bazoyithatha bafana le mali kufele emntwini asibagade ofele emntwini akabonga uShembe asiphatheni kahle bafowethu lento kaShembe inhle mina nje ngwale emathongeni kodwa uyabona ngihamba nomuntu wasemthunzini nowasematuba nowalapho olwandle eRichards Bay uyabona kuphelelele kanjani angisho ukuthi bese uyofuna amakhathakhatha sekuyakholwa manje amen indaba emithi nje uyiNazaretha ahlukana nawo phansi uma kwafika wena nje wabamba amaplate tuhanga lihle libanje usibanani shu iNazaretha ngoba liyaphatha phatha hawumaka bonakala nje sekushonile ngegudla ngaseyibaye nawe uzaphela inkomo usho uyikholwa kanjani ukholwa kuwavela lapha emafonini enye indoda lapha enesibuko sikaThixo amen shawa abafana lapha bayibhula ikhanda ngempama isithatha into esitolo iNazaretha hayi msana ukusihlaza bafowethu enkulu kangaka asiyakubona nje nentshela siyashaba webe imbuzi asiphatheni kahle amen ngoba lenkolo ngelinye ilanga indoda sinayo lapha siyahlala lensizwa ngangisasebenza ngapha eEast London qala nje ukwazi into okuthiwa umholo sihleli nalensizwa yalapha eMaritzburg siyahla kwase kungena nje iphela emasini yalibamba lensizwa yathi heshe mfondini ungena umsulwa uzophuma umsulwa futhi yazi khulunyiwe kuseni kodwa khona abantu abangaziwanga lutho bazophuma nje bangaphethe lutho namanje futhi kusazokhulunywa kodwa futhi bazophinda bangezwa hawu uzongena umsulwa phinda uphuma umsulwa akukho nje ukuthinta ukuthi hawu Nkosi yami waze washo kimi vele kufanele kushiwo kimi
kuyashintsha. Amen. Nkosi kuseni kuzweni.